supa mo phatleng phirimaneng ya tsatsi la mosupologo dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Puthego makgore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Advocate Dumaboko a re kgaolo ya Afrika e tshwanelwa ke go lomaganya meamuso ya yone sentle bontle go hegosa kgolo ya itsholelo. Go somana ga dipula ka masetla go baka merwalela le go tlogela batho ba feta 200 ba sena bonno kwa gantsi le metse e mabapi. Mo go tsa metshameko Women Candidate Master o timile le kagiso ba fenya bomampodi jwa kgaisano ya monongwaga ya re ba bona ha ya Youth Chess Championship. Wetso se ke dikgang kgaitsedi ke Patricia Chobonyane o di tolokolola ka puo ya diatla. Tautona Advocate Dumaboko a re kgaolo ya Afrika e tshwanelwa ke go lomaganya mehama ya yone botoka go e godisa le go tokagatsa dikgwebo tse di leng teng. A re lefatshe la Botswana lone le gatetse pele go tokagatsa lekalana la Botswana Vaccine Institute go tlhabolola melemo e le dirang gore e tle e thuse kgaolo yotlhe ya Afrika. Tautona Boko se dimositse botlhokwa jwa se kwa dipuisanong tsa Phutego ya Africa Business Forum mo botokong jwa Phutego ya African Union kwa Addis Ababa, Ethiopia. Maraka wa African Continental Free Trade Area AfCFTA o akaretsang lehatshe la Botswana la mangwe mo kgaolong a le 53 o na le batho ba heta 1.3 billion ka tshoboko. Ke ka moo lehatshe la Botswana le eletsang go totomatsa madirelo le mehama e ka dirang senta mo marakeng o go akaretswa mhama wa go itirela melemo. We need to be able to identify and strengthen these channels of collaboration amongst African countries so that we are able then to have our product available on the African continent because it will be quicker, it will be easier. We also have another very lively, robust entity which is called the Botswana Vaccine Institute, which has produced quality vaccines, especially in relation to foot and mouth disease. We've made these available to some of our neighbors in the region, Mozambique, Zimbabwe, and we want to make these available and produce them now at scale and avail them to the rest of the African continent. Go atolosa thekiso ya nama mo kgaolong ke ngwe tse lehatshelong le letsang go se dira ka ebile ile ya boleng jo bo kwa godimo mme thekiso ya yone e sa lekane bokete jo bo eletsegang. Our beef, which is of the highest quality and standard, I doubt was ever available to any of the African countries. It was produced almost exclusively for the European market. And even there, you would never in any restaurant or facility find, as you will in relation to Japanese beef or Australian beef, that this is from Botswana. And we now have the African Continental Free Trade Area, with which we hope first to improve quite drastically our production. The Botswana Meat Commission, which has been the flagship entity that handles our beef, is almost comatose as we speak, and it has to be revived. And I'm raising this issue so that those who have the skills and the requisite resources might identify an opportunity in this area. Bokopano jo bo ne jwa wela ka go baya tumalano ya United Nations Economic Commission for Africa le AfCFTA e ka yone e nologatsang ditsamaiso tsa go dira papadi gareng ga mahatshe mo kgaolong. Re santse re le kwa Ethiopia, nngwe ya dikhamphani tse di tlhomileng kwa pele mo go tsa peeletso mo kgaolong ya Afrika ya Africa 50 e mo letsholong la go batla diphatla tsa go beeletsa mo lehatsheng la Botswana le mafatshe a mangwe a kgaolo ya Afrika. Bagolwane ba khamphani ba eteletswe pele jalo ke mookamedi wa yone Alain Mbobise ba ne ba kopana le Tautona Advocate Boko yo a neng a ba tlhomamisetsa gore lefatshe la Botswana le tlhokana le babeeletsi bobe.
khamphani eo ya Africa 50 e thamilweng ke banka ya dithabololo ya Africa kana African Development Bank ka tshwaragano le mebuso ya mafatshe ya Africa e tsweletse ka go araba letlhoko la madi ya dithabololo ka go itshwaraganya le mohama o ikemetseng ka nosi go tla ka dithuso. Mme ga re boela mono gae mokgatlho wa ditiro tsa bobelotlhomogi wa FNBB Foundation o tla simolola go duelela baithuti ba le batlhano ba ba duleng ka tse ditsididi bo ba gaisa ba bangwe ba ba tswa jalo kwa mafelong a kgakajana le ditlamelo go ya go tsweledisa dithuto tsa bone tse di kgolwane kwa sekolong se se ikemetseng sa Delta Waters International kwa Maung kwa Mtšheng. Fa bua kwa moletong wa go rola lenaneo leo semmuso kwa Maung, mokwaledi wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa Moding Dr. Kekgonne Baipoledi wa kgoletse jalo banka ya FNBB maiteko a ka ya fa se tla rotloetsa dikgwebo tse dingwe go tsenya letsogo mo kagong ya setšhaba. A tla saona e keneilwe wa bega. Dr. Baipoledi a re mananeo a tshwanang le a thomamisa gore batho ba fetola megopolo ya bone go aga setšhaba ka mekgwa le go tota boleng jwa botshelo jwa motho. O ne a supa gore ba iditeile sehuba go tlamela bana botlhe ba lefatshe le ka thuto ya boleng jo bo lekanang e e akaretsang botlhe. E re ka lenetswe sebaka se se ntseng jaana le bašwa se tseyeng ka thwafalo se se tla dira gore le nne le isago e itumedisang, mme ke kopa gore rotlhe re eme le bana ba go ba thusa go atega mo ditorong tsa bone. Their dreams. Government is committed to addressing issues such as inequality, promoting dignity, and empowering all marginalized. Puso e ikemiseditse go lebagana le dikgang tsa tekatekano go rotloetsa seriti le go nonotsha botlhe ba ba kgetholotsweng go totomatsa ditshwanelo tsa batho ke konokono mo go tlhabololeng matshelo. Puso e itamile go dira ka gotlhe go netefatsa fa lefatshe leno la atega mo ponelopeleng e le ipeileng pele ya ngwaga wa 2036 e rotloetsang katego ya botlhe. Se se raya gore mongwe le mongwe o tshwanetse a kwala meamuso ya lefatshe leno nteng le kgethololo. Everyone benefits from the same opportunities, regardless of their origin, regardless of their geographical location. Maikaelelo a go tamela mo ke go neela bana ba ba tswang mo mafelong a kgakala le ditamelo sebaka sa go nna mo tikologong e e nang le thuto e e kwa godimo. Our top achievers defeated the odds. The areas that they come from, like basic facilities. Bana ba rona ba dirile bontle mo dithutong tsa bone, mafelo a ba tswang kwa go one ga ana ditamelo le ditirelo tse di kalo, mme se dira gore ba seka ba kgona go ithuta sente. Se re se ithutang fa ke gore fa motho a batla go dira sengwe o ka kgona go se dira. Ditamelo tse ba tabong ba di neelwa di akaretsa tuelo ya dithuto, madi a go nna mo sekolong kapari ya sekolo, kapari ya tsatsi le letsatsi le tuelo ya kgwedi le kgwedi gore ba kgone go reka tse ba di thokang. Monthly stipend. FNB sponsorship se ha ke utlwa mme go se tsila a bua tumelo ya bone ke gore bana ba ha ba ka dira sentle. They will even sponsor them further to tertiary education. Ya no bo ngwana ke ma ka dinao tsono keo e dirise. Lenaneo le ntsheditswe madi a ka nang ka 1.5 million pula go tamela baithuti ba ba tswang mo dikgaolong tse di kgakala le ditamelo lefatshe ka bophara. A tla saone ke neilwe BTV News Maung. Tse dingwe ke tse ke direng lekalana la Special Economic Zones Authority SEZA le weditse dipatlisiso le dithulaganyo tsotlhe tse di tlhokegang go tlhoma toropo ya SWA go nna boremelelo jwa madirelo a dirang metswako e harologaneng kgotsa chemical manufacturing hub ka Seesimane. Moletong la tona wa papadi le tlhabololo kgwebo Re Tirione Ntsima le mothusa tona Re Baratiwa Mathothe lekalana ba ile go lekola jalo moepo wa Botas mookamedi wa SEZA Re Lonely Mogara o tlhalositse fa ba setse ba bone lefelo le babeeletsi ba batla simololang madirelo ao. Pego ka botlalo ka Bethany Mando. Moepo wa Botas o na le dikarabo tsa ditoro tsa puso e ntšha tsa go atolosa ditiro tse di tlhokwang bobe. Ka jaana go na le metswako e harologane ntle ga letswai e hithelwa mo lekgadikgading la SWA. Ke ka mo lekalana la Special Economic Zone Authority le emeng ka dinao go thomamisa gore metswako eo jaanong e nna le seabe go aga itsholelo ka go thoma madirelo a mašwa a solofetsweng mo bogaufing. Re simolotse, we have started land expropriation, land identification, and we have also done the designation. We have done parallel work.
ya go identify the investors. We have 3 by the way they are interested. We can't speak in detail about them. The 3 bands in Kibuya Carbon, they are interested. They will be coming in Balebeleti chemical manufacturing, in the space water treatment, in the space cleaning products for factories. So if we bring in a lot of chemical producers in this area, Faraka Thoma madirelo a le mantsi a dira metswako e harologane ba dirisa letswai le motswako wa brine seo se ka thusa go aga itsholelo ya soa le go tswela la tshedelo mosola. it can also add a lot of value to the region, but also to the country. Ditoro tsa go thoma toropo ya soa go nna le helo le le hapegileng la go dira madirelo a metswako e harologane di tswa ko ngwageng wa 2019 mme go diegile ka mabaka a gore toropo e thaela ditlamelo di le mmalwa. Through a lot of collaboration with other sister organizations, Ritisamiti, Mosoa, and we will be working very hard to also augment your data networks and the power networks, so that the type of industries, chemical manufacturing plants, by the time the infrastructure is up to scratch. La go dira jang go thomamisa gore a ba hehosa a maitamo le maikaelo la go thomamisa gore ke ba maruri especially economic zone ya soa e nna teng ebile it takes off. Mehela sene sentse se tshwerene le gone di tsamaiso gongwe tse di ka ga pusong tsa gone gore letelela go ntsha di license tsa gore batho ba tekono ba tle go simolola go direla ditirelo tsa bone kwa yaanong goromente o e akaresetse re buile re ne re iphile selo sa go dira ditiro di le dintsi tota mme ga re hehose mo sepelo wa gone gore re enable kana re bule ditsela tsa gore ba ileng gore ba kgona go dira ditiro tseo ba di dire ka tsosologo mme ba sa kgannwe ke tsamaiso kana ke melao e leng gore e teng. Leeto la ga tona le mothusi wa gagwe ke go supa maitlamo a gore puso e batla go bona toropo ya soa e nna le seabe se segolo go thoma madirelo le go hetha mebereko e mešwa go baya toropo ya soa mo seemong se se kgatlhisang. Bethany Mantle, BTV News, Soa. Dipula tse di go somaneng ka masetla kwa gantsi le mafelo a mabapi ka bokete jo bo fetang 100 mm di tlogetse batho ba le 88 mo gantsi ba sena bonno fa ba feta 280 kwa dikar ba le mo legweleleng. Mothusa molaodi wa gantsi Dr. Boitumelo Molefane a re batho ba ka tsora 110 ba setse ba hudiseditswe kwa malapeng a bone mme ebile ba bonetswe boroko ba setse ba fudisitswe tota kwa malapeng a bone mme ba bonetse boroko ka nakwana kwa ntlo le halahaleng ya motse Community Hall. Angela Enosa wa bega. Dipula tse neng di letetswe ke bontsi di ne tsa simolola go tshologa mo gantsi le mo mahelong a mangwe a mabapi beke e hitileng mme tsa seka tsa kgaotsa seemo se ne sa helela sebaka merwalela mo mahelong ka bontsi. Mehela ba ba thusang ba ba amegileng ba re ba malala a laotswe. Re le ka go phampa metsi in the areas tse e leng gore di na le metsi di jarata jaaka le di office tsa puso le tsa dikgwebo di amegile jalo. Re na le dikoloi resources tse e leng gore ke tsone tse re tabogileng ka tsone go le ka go hudusa batho ke bo ke amogele gape go lebogela the business community ya mo gantsi le bone ba mo grounding ka di-machine tsa bone go le ka gore re bulele metsi re gelele metsi ha go tlhokagalang teng. Seemo se tota ga se sentseng sentle jaaka re itemogela le gone gore le tshololo re ne re le itemogetse mo le bakeng le le hitileng jaanong kana ka go ntsana metsi a kopane le leswe batsadi a re tlhokomeleng bana re ba tswalle mo mantlong go le ka gone go hema disaster e nngwe mo godimo ga e nngwe. Loapi le tshwanetse le supa pula e ntsi mme ba malapa a amegileng ba eletsa gore ba bone thuso pele go sumana gape e ba senetsa dijo le dithoto. Go tala gompieno go ipoeledisa gape metsi a teka ka nako a teng na le mantsi tota batala le batho ka bontsi ba kgakgametsi ke la ntha pula ena mo gantsi pula e tsa gape go se ba re ha seemo se nna maswe ta ba re la rothera ra kopana maroka holo ka kwa gore tsela tsa rona ha di nna sente
ga di a nna sentle cause metsi a taletsela a bo gape a kgolela mo dijarateng ba a kgola mo dijarateng ke yone nako ya gore go lebeletse gore metsi a ema ga kae mo ditsela tse di go maswa kae go bo go bankang gone mo ditsela tsa tetsele ka gore nako e ntsi o lebela mo go tseng ditsela tsa te di go supetsala gore ga di a iriwa sentle go tlhalosiwa ga sebe sa phiri e le ditsela tse di sa agegang ebile di sena kgopo ya metsi a leswe re na stormwater drainage mo gantsi township toropo ya rona e mo re go bitsa re pane ga re na le ga ile noka le ga ile ga metsi a hetang teng mo gongwe hela gantsi metsi a ka gatsa ga lehatsi a go godimo the water table ya gantsi is high re ire mo teng di design the master plan design e tebetsentse dikgotla tsa rona tsotlhe including the current ongoing infrastructure projects tsa block 1 to 6 le 7 tse di re itse gore di tsweletse mo kgaolong ya rona ya gantsi ra ka re ikopetse mo ditlhabolong tsa NDP 12 re bone e bona lesedi re e nna ngwa di-project tse di tata mo kgaolong ya rona ya gantsi ka gore ke ngwa tse di leng priority in the district ba itseanape ko counseleng ba re ba beile mo lenaneong le ba le kopetseng madi la kgopo ya metsi a leswe go emisa metsi a ema mo malwapeng mme hela maru a tsweletse ka go kgobokana mme banni ba tlala ke tsaetsego a gore a e serogongwe ba tlile go lala ba eme ka dinao jaaka mo malatsing a neng a heta Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Wetswa le gona o tshubang segwana tsa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaring ya tsatsi la mosupologo. Mo parlamente wa kgaolo wa Takatokwane Rre Jacob Kelebeng yo gape le ntona wa lepata la metshameko le bodiragatsi ya re puso e ikaeletse go ema mogama wa temothuo nokeng ka go batlela balemi be baraka e ba ka rekisang thobo kwa go yone go bona jalo dipoelo o buile se kwa putegong ya kgotla kwa Motokwe Bosheng Lizzy Class wa bega kgaolo a kgalagadi ke ngwe dikgaolo tse di tsang temothuo ka thoafalo mo lefatsheng leno le fa go ntse jalo balemi ba rui ba lela sa kgoranyo ya meno ka ba supa fa morago ga temo ba tshabelelwa ke go bona dipoelo tse di kwa tlase ka go le gantsi thobo e ba e bone sa bone mebaraka e thabolang ka jalo balemi ba rui ba motswa Motokwe ba kopile puso go potakela seemo se ke lemogile gore balemi ka kwano ba le mahela ga bana dipoelo ga gona kwa di isang temo teng le bona ba ba e rekang go twe ke ba bamo ga mo neela a tsa kgetsi ka 150 pula kana ka 200 ha pot kore o etsa ka gore o pota ka a re 500 a batho ba reki bone bao ba ba rekang ditswa tshimong tsa rona ba tle kwano re na le metaka se re tla ba storo me mo government yo mo shaba ga etso re tsere tshwetso gore ra go le direla mo go tweng go le batela market gore ha le sena go lema ba gaetso ra go ila mo go bidiwang go te commodity trading platform tse leng gore go taba go na le di price tse di tshwanetseng tse di fair kwa leng gore ha le hetsa go dira temo ya lona go na le kwa le ka isang teng gore le khone go rekisa le boelwe ke temo ya lona go salefo balemi ba rui ba ne ba bua gape ka diji tse di thasetse masimo a bone he thaswe ke sebokwana ke sa re thasetswe ke sebokwana ga ke re molemisi ga a bereke wa leka ka gore re tere montshe dilotse ke ne ke se tshotse ke re ke a go se mokaetsa mme ka o teng mo phuthegong go tla nna mothofu re balemisi ba gona mo phuthegong ya ga mo parlamente le atumele molemisi a le gapolole gore le reke melemo mang e be le ta go spray ke batla go le rutetsa gore le ipope a le ipopele dithopa go a bereka ke re molemo wa o rekile a ile gore wa le mogolo go tona go ra gore wa spray o bo sala mme go ngwane le dumana le ka spray ka thota a ke re di bukutse le di grasshopper a ke di spray le gore di siela go ne bare kana tsene bare di tamo go nna ya no go bereka botoka jang a ile gore mo thuteng be re spray ya roti mo go tse dingwe bane ba kopa dithabololo di tshwana go aga sekolo se segolwane ditsela le go thusiwa ka boitshoko le botswapelo kwa maphateng a puso segolo jang le phatala ka boditsha Lizzy Class BTV News Motokwe sekolo se segolwane sa mogale kwa motseng wa Maokane gaufi le toropo ya Jwaneng sa betso sediba se se ntshang metsi a selekanyo sa 3 cubic ka letsatsi ke company e direla mo moepong wa toropo eo ya Medupi mogolwane wa company eo Re Phatsimo Molosi a re sediba seo se tla thusa thata ka seemo sa tlhaelo ya metsi se sentseng
se ama jalo tswelelopele ya thuto mo sekolong seo. Mpho eo e lopileng 550,000 pula ke gore sephatlo sa sedikadike ya amogetswe ka tsopedi ke boeteledipele jwa motse mme tla akolwa gape le ke morafe Makgarebe Nkhwane ka pego. Mo dingwageng di le mmalwa sekolo se segolwane sa Mogale se ntse se itemogela tlhaelo ya metsi e neng e kgoreletsa ditiro tsa tsatsi le letsatsi ga mmogo le botsogo jwa baithuti ba sekolo se. Sediba seo sa 3 cubic se tla fetola seemo seo ka go tlisa tharabololo mo sekolong se le letlhoko la metsi mo motseng. Project e ka kwano e tlhophilwe sentle ka nako e tshwanetseng ka gore currently we are running a problem of metsi ga rena metsi go ka kwana re na le didibanyana tse di re thusang ka metsi a le but metsi a teng ga enough jaanong re lebogela gore thutinyana e bonweng ka ha it will play a vital role mo baneng ba rona ba sekolo kana tota ke bone our primary target. Otherwise rona batsadi ha kere re kgona go bona gore re ka itira yang ko motseng. Re le ba education ba gaetso re lebogile mme bile re batla go le gakolola gape gore education is Thuto ke mamang mo setšhabeng e thusa go bopa baeteledipele ba kamoso le mo isagong ya lefatshe la rona ebile e fa banana ba rona dithata tsa gore ba itse gore ba kgona go fitlhelela ditoro tse di nonofileng tsa go batla go dira tse dikgolo le go dira tse dintle mo setšhabeng. Mo Botswana go lwela go tokafatsa thuto ke go dira bokamoso jo bo tsabakelang. Communities in Botswana, investing in education is investing in a brighter tomorrow. Mogale is blessed. This project is indicative. Mogale o se go fetse sediba se ke maitlamo a bangwe ka rona le makalana a rona mo go rurifatseng go nna le metsi a siameng. In ensuring access to potable water. Mookamedi wa khamphane ya Medupi go nankotse dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone mo go phunyeng sediba selo se se bakileng tiego ya go fetsa ka nako. Tota sediba se ya ka re se kgonne yana batsadi ga se sediba hela se leng gore se benefita Mogale ha o ka e lebelela e le sekolo yana e tsere bana ba dikolo tse di ka nnang metse ka nna 9 around the whole area se leng gore e coverwa ke mapalamente a ka nna 4 jaanong a bona gore impact ya sediba se re le Medupi e goroga ka bogogi ba rona ba nna hatse ba thulansana ditlhogo ba tla ka tharabollo e leng goreng ke eng project e ka reng re ba hatse re le bana ba Batswana re itse le tlhoko le le teng mo metseng e ka kwano ke fe tota e ka tlogelang a long lasting impression me ga tswa ka tharabolla gore ba getso a re sieleng batho ba Maokane batho ba Mogale a re ba sieleng metsi. Le fa go ntse jalo sekolo sa Mogale se lebanwe ke letlhoko la mealo mo matlwaneng a borobalo jwa baithuti le di-chalkboard mo matlwaneng a borutelo mme ba kopa thuso mo dikhamphaneng le makalana ka go farologana go ba tswa mokgosi. Mo kgokelong ya sediba se sešwa se sekolo se segolwane sa Mogale se malala a laotswe go ntsha maduo a mantle. Makgarebe Nkhwane, BTV News, Maokane. Mme re tsena mo go tsa mafatshe a sele tona ya tsa mafatshe a sele kwa America Marco Rubio o gorogile kwa lefatsheng la Saudi Arabia go simolola dipuisano tsa go emisa ntwa magareng ga mafatshe a Russia le Ukraine. Dipego di tlhalosa fa dipuisano tseo di tla simolola ka moso kwa Riyadh toropokgolo ya Saudi Arabia. Dipuisano tseo gape di tla morago ga gore tautona wa lefatshe la America Re Donald J. Trump a buisana le wa lefatshe la Russia Vladimir Putin mo mogaleng beke e fetileng mme le fa go ntse jalo go bolela fa lefatshe la Ukraine le sa akarediwa mo dipuisanong tseo go bolela fa tautona wa lefatshe la Ukraine Volodymyr Zelensky a sena maikelelo ape a go kopana le baeteledipele mafatshe a Russia le America mme go boa go tlhaloswa fa Zelensky a gorogile kwa lefatsheng la United Arab Emirates maapane tsatsi la tshipi mme ebile go bolela a ikelela go etela mafatshe a Saudi Arabia
le Turkey. Ne le kalo so ga go di hela go sena khutana sa tsa metshameko khaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela o go tshotse. tla go leboge wena kgaitsedi ya ke Benson Phuthego motsamaisi ke bidiwa Ntebogang Sebetlela me ke ba lebile Ramontsho ha re setlhopha sa bone se sešwa sa gantsi athletics se simolotse ikatiso me maikelo magolo a bone e le go ntsha bana segolo bogolo ba ba feditseng sekolo mo mekgwatlheng ka go ngoka ba ba nang le talente le kgatlhego ya mabelo mo kgaolong ya gantsi le sego mokwaisi o go relanyeditse pego ya latelang. Motlhami wa setlhopha se ebile le mokatisi wa sone ke ba lebile Ramontsho a re maikelo a bone ke go godisa talente ya mabelo segolo bogolo ya bana ba ba sa tlholeng ba tsena sekolo ka ebile go ka thusa go bantsha mo mekgwatlheng. Ramontsho o tsweletse ka gore ba na le dikgwedi tse 4 ba ntse ba ikatisa mme mo sebakeng seno go a nametsa ka jaana ba tabogile bone ba tla ditekeletsong fa ka dipalo tse di rileng. Bana ba ke ba kgobokantse yana ka lorato la sports hela gore ne ke bona ba le hong kontegela ko ba sa dire sepe go sena sepe se ile gore se ka ba thusa ka gore santse re simolla ke na le bana ba le 38 mme ke santse ke le mo gantsi hela response ya bone ka ke bana ke a ba totoetsa ka re bata ka go tšhentšhana bangwe ka mosogota group ye ka mosogota group ye but for sure ke na le 20 e le gore is consistent e na eta almost every week. Mokatisi a re kgwetlho e tona e ba lebaneng le yone ke le tlhoko le ditsompelo ka jalo a itela mo bagwebing ba ba mo kgaolong ya gantsi go thusa setlhopha. Tota gompieno ga nka ka rena le sponsora ke thuswa ke molaodi le council secretary and thanks to Tau Grading our first trip the sponsor le ke Tau Grading Boroko and the meals ya bana. Tota se se tlhokang thata ke di-spike kana bana ba taboga ka di-spike ya no malo ba kolo ba tse bana ba thomola pele bangwe ba taboga ka dikausu even though go sa ba gogela ko morago bone they need them ka gore ba tshwane le bana ba bangwe and have that confidence. Setlhopha se se iketse mo gare ga beke mo tshokologong ko sekolong se segolwane sa gantsi mme batabogi ba bana le keletso ba letlelesega go tla go iteka lesego le sego mokwaisi BTV Sports gantsi. Woman candidate master Maya Utimile lao ba kwekagiso ke bone ba fenyi ba kgaisano ya re ba bona ha ya Youth Chess Championship 2025 ene nge tshwaretswe kwa Singwa Primary School kwa Mutshudi. Kgaisano ene ele ya basetsana le basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le borataro Sofatso Malepa o na le ko. Kgaisano e neng e tsene ke batshameki ba feta 60. Women candidate Maya Utumile o dule ka tse ditsididi mo letlhakore la basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le borataro a sena go fenya metshameko e le mene a tshameka maleka a le mangwe mme a latlhegelwa ke motshameko o le mongwe go kokoanya dintlha tse 3 tse di mo fileng phenyo. Everyone in the section played very well. It wasn't easy to win some of the games. Go ne go se motlhofo go fenya ka jana kgaisano e ne e le mašetla. Ke ithutile go le gontsi mo motshamekong o nthathegetseng. What I've learned is that we shouldn't underestimate or overestimate opponents because that messes with the psychology and chess is a very psychological game. Mo letlhakore la basimane le ne le thata ya lentswe kagiso a ba go go fetogile mampudi a sena go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le merataro go bona dintlha tse 3. Le go tlwaela gore go na le tournament ya re ba bona ha e be ke simola go trainer ile ke tla kwana be ke bona gore go na le competition la ntla ke totalize di game tsotlhe la mo tournament. Le tlhakore la basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome ama ka bo ya one ke ene mo fenyi a sena go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le 7. Strategy was simple. Ke tsene mo motshamekong maikaelelo e le go nna le kelothoko ke bo ke le ka bojotlhe go sireletsa king ya me. Protect my king. Re lentswa go sumana ga dipula ka malatsi a kgaisano e go nnile le sabe mo dipalong tse di butsana tsa batshameki le khota le la re le itumeletse ka fa kgaisano e tsamaileng ka teng. The tournament was successful though the turnout in nearly about because of the weather. We expected some kids maybe from the surrounding places like Bogaborone, Molepolole, Bogabane. They didn't come because of the issues of Pula. Only center at Pedi,
e leng gore ke Sengwayeng primary le Our Lady primary. Our intention is to go as far as bo Seronga, Shakawe, bo Kasane, bo Tsabong, bo Kang, bo Hukunzi. Center like I'm saying, challenge ke mat. These are the things they don't already did wrong. Le problem or center let's repeat. Madong a mangwe la bosagaisi o fentse letlhakore la under 12 boys fa rurusa motshegwa a fentse la basetsana banya ka boya one le sebagankele ke ba fenyi ba under 8 fa ke fentse mogomotsi le Melisa Utumile ba fentse mo letlhakore la under 14 fa morei a one le go itse modimo ratladi ba fentse mo letlhakore la under 18 Tsegofatso Malepa PTV Sport Mochudi. Motswedi se o duela fela ka tseleng tse njalo di kgantsa rona tsa metshameko tsana kwa bosupa menna lo yena tla ba re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgoa fela re kgaogana tla busetse ka go kgaitsedi a ke Benson gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Dumela mmogedi kwa lapeng ka mogala ka ponelo pele ya maemo a bosa nna ke bidio Neo Aten ba gaetso dipula di tsweletse ka go tshologa lefatshe leno ka bophara ebile re le batepolo a pere ntse re a tlhagisa setšhaba ka kgonagalo ya merwalela mo mafelong mangwe a lefatshe leno mme a re pele ga re lebelela seemo sa ka moso tla re bone re gatise mosong ono. 120 kwa Chobokwane animal insemination 115 kwa Ngojane animal insemination 110 kwa Bere primary school 104 kwa Karakubis primary school 100 kwa Gantsi meteorological station 91 kwa Kalfontein primary school 70 kwa Mpiti primary school 60 kwa Tsanagas primary school le kwa Sisu primary school 55 kwa Mogobane primary school 50 kwa State House Gweta police station le kwa Martins Drift police station 42 kwa Kumakwane primary school le kwa Tutume Central primary school 40 kwa Gweta primary school Tlareselele primary school le kwa Pitsani BDF camp 32 kwa Tamaga police station Mafitla Khosi primary school kwa Tlokweng 35 kwa Gaborone game reserve 33 kwa Mokolodi primary school ba gaetso mafelo a mangwe a gatiste ko tlase ga 33 mme ga re lebelela setshwantsho sa rena sa loapi mo nakong ya gompieno se supa fa go thibile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ebile tsholofelo ke gore maru a setse a simolotse go nesa pula mo nakong ya gompieno go yeng kwa bosigong jono ka moso gone ka tsatsi la bobedi go tla thiba ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima e phatlaletse le dikgaolo tsa gantsi Nghabe Chobe le gare le kwa Bokone Botlhaba ba gaetso pule e tla nama le dikgaolo tsa Kgalagadi borwa botlhaba kgatle le kwa Kweneng jaaka re solofetse dipula tse di go godimo tse ba gaetso setšhaba se re tlhoediwa go itlhokomela ka gona le kgonagalo ya merwalela mo mafelong mangwe ka moso gone mo maphakeleng go tla ikutlwa tsa go le bothito go dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatle le kwa Kweneng ka 16 kwa Good Hope go yeng kwa 12 kwa Tshani dikgaolo tsa Nghabe Chobe le gare le Bokone Botlhaba gone go tla ikutlwa tsa go le mogote wa 20 kwa Francistown go yeng kwa 22 kwa Kasane e tla re mo sekologong go ikutlwa tse go le tsiditshana kwa dikgaolong tsa Kgalagadi
borwa botlhabakgatleng le kweneng ka 23 kwa Good Hope go yeng kwa 26 kwa Tshwane. Dikgaolo tsa gantsi Nghabe, Chobe le Gare le Bokone Botlhaba gone go tla ikutlwatsa go le bothito jwa magareng ga 27 kwa Maitengwe go yeng kwa 29 kwa Maung. Ga re tlhatlosa pego re lebelela tsatsi la boraro le la bone kwa dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng le kweneng go tla thiba ka kgonagalo a pula diphefo le dikgadima e anameng le dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla ikutlwatsa go le bothito ka tsatsi la boraro, ka tsatsi la bone gone go tla ikutlwatsa go le tsiditshana. Dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gone go tla thiba ka kgonagalo a pula diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo ka tsatsi la boraro. Tsatsi la bone gone re solofetse pula e leng gore e tla bonala mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla ikutlwatsa go le bothito. Ko dikgaolong tsa Chobe le kwa Nghabe gone go tla thiba ka kgonagalo a pula diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo. Mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le bothito. Kwa dikgaolong tsa Legare le Bokone Botlhaba gone go tla thiba ka kgonagalo a pula diphefo le dikgadima e anameng le mafelo a dikgaolo tseo. Mo tshokologong gone go tla ikutlwatsa go le bothito ka tsatsi la boraro, tsatsi la bone gone go tla ikutlwatsa go le tsiditshana. Bagaetsho ke yone pego a rena maitsebo a yone go itlhala re kopana mo nakong e tlang a re bokgaoganeng. Let me begin by an answer to the question, providing a little background. It was once said about Botswana